twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye nizere ko muri amahoro aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi ndi kumwe na Trésor Pierre Chanel ngende Jean de Dieu Karinijabo. Trésor amahoro. Amahoro Jean de Dieu Karinijabo. Cyumweru cyiza. Nawe cyumweru cyiza. Wagisoje neza? Ntabwo ndagisoza. Ntabwo ndagisoza. Sinzi impamvu ushaka ko ngisoza. Abantu iyo bagiye mu misa bumva icyumweru cyarangiye. Cyane ntabwo urajyayo. Jyewe ubundi njya mu misa nimugoroba. Niyo mpamvu turi buze no kugira vuba kugira ngo amasaha ataza kumufata. Ya Trésor uyu munsi havuzwe inkuru zijyanye n'urupfu rwa senateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari Instagram. Hanyuma hanavugwa urupfu rw'uriya mugabo wabaye Emile wa Katari. Na papa wa Emile uriho ubu. Tujye kubigarukaho ariko Instagram ni umwe mu bantu abasenateri bari ku rutonde rwabo ngo Iran ishobora kwivugana. Hari n'amakuru ari kuvuga ko ishobora kuba ariyo yamwivuganye. Turaza no kugaruka ku buryo intambara ihagaze kubera ko Amerika yagabye ibindi bitero mu gihe Iran nayo yafunze nanone umuhora wa Hormuz. Reka duhere ku rupfu rw'aba bagabo babiri. Reka duhere kuri uyu Emile wa Katari tumuvugeho by'akanya gato. Nabonye n'umukuru w'u Rwanda yihanganishije umuryango wa uramushehe wa Emile wa Katari. Uyu yari mu ntuki ku buryo abantu batamuzi bagira overview y'uwo yari we. Sheikh Tamim bin Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani wabaye Emile wa Katari. Yego kugira ngo abantu bamwumve neza wenda abantu batakurikiranye amateka ya ziriya Emira urumva bakoroherwa no kumwumva nka papa wa Al Thani Tamim Al Thani niwe duherutse no kubona hano mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda nta mezi menshi ashize agiye gusura urwuri rw'umukuru w'igihugu amuhinka. Niwe tuzi cyane abanyarwanda bahita boroherwa no kumenya. Papa we rero nawe ni umuntu emblematique muri Qatar kubera ko yayoboye iki gihugu cyangwa se iyi Emira ushaka wabyita ubwami. Ubwami bwa Qatar cyangwa se Emira ya Qatar yo iranihariye kuko ubundi bwami bwinshi bwo muri kiriya gice bwagumye buri muri Emira Arab Uni cyangwa se United Arab Emirates. Ariko Qatar yo yasanze ari no mu bantu bafite igisekuru cyahisemo kuvuga ngo Emira yacu yo izaguma ari igihugu kwacyo ntabwo turi mu bwami bwunze ubumwe muri Emira Arab Uni. Nta byinshi twamuvugaho yapfuye urupfu ruri naturel. Hari umuntu mukuru cyane 74 ntabwo ari cyane ariko yari mukuru. Ni urupfu ruri naturel. So ntabwo twarutindaho cyane uretse kwihanganisha umuryango wa Sheikh Tamim Al Thani umwana we uri ku ngoma. Uyu we yategetse Qatar kuva muri 1995 kugeza 2013. Yego. Urumva rero ko ni one of the pioneers. Icyo gihe ntabwo ubwami za Dubai ntabwo zari zagakomeye nkuko tubizi ubu ngubu. Hari abantu benshi bagiye babigiramo uruhare mu mateka ngira ngo nagiye mbagarukiramo akeya ngikora umurage n'amateka uburyo ziriya Emira zaje kuba ibihangaje zikishyira muri centre ya economy mu isi. Yego. So ntabwo turi umutindeho rero twihanganisha abantu abo mu bwami bwe ndetse n'inshuti z'ubwami bwa Qatar. Ubwo na Trump ushaka wamwihanganisha kuko nawe yabihanganishije. Urumva uretse ko we yarafite akazi ko kwihanganisha imiryango ibiri sinawe wenyine. Ejo ni ukuvuga ngo uyu munsi turi kuvuga ku mfu z'abantu babiri bafite icyo bahuriyeho ku buryo uwakwihanganisha Sheikh Tamim Al Thani urumva yanakwihanganisha umuryango cyangwa se abafite aho bahuriye na Senator Graham. Nk'u Rwanda rwababajwe n'izo mpfu zombi turibuze kubyinjiramo neza. Buriya mpise nanajya kuri Lindsey Graham ni senator w'umurepublikani ni ishyaka rya Donald Trump. Uyu murepublikani duhereye nko ku mukuru w'igihugu sinzuze no kundebera neza niba nta butumwa wenda bwihariye
ntabwo ndabona ariko byabyo byose ariko numwe ibyo mu byose basenateri uraza kwandikwa kubera ko Graham ntabwo ari umuntu usanzwe ku Rwanda yego ni umuntu muri uyu mwaka utangira yatwiyeretse neza inshuti y'u Rwanda ndetse ikinyamakuru igihe iyo kimuvuga cyongeraho ngo inshuti y'u Rwanda cyane nka kinyamakuru nafata ka referanse ibivugwa kuri politike mu Rwanda niyo rebo kimuha inshuti y'u Rwanda rero yakoze iki mu kwa mbere nibwo Trésor cyangwa se nabyita minisiteri y'imari muri leta zunze za Amerika bayita department Treasury Department of Treasury bo niko babyita ariko ni minisiteri y'imari muri leta zunze za Amerika bari bafatiye u Rwanda ibihano byajyaga kuba ibihano bikomeye ariko Lindsey Graham niwe wazanye yamvuga ivuga ngo u Rwanda c'est un partenaire fiable des États-Unis ni umufatanyabikorwa wizewe none ikindi aravuga ati u Rwanda ni ukurwitondera kubera ko ni n'igihugu kitugemurira les minéraux critiques urumva critical minerals zirimo za coltan ziriya 3Ts tin tungsten tantalum yego tin tungsten na tantalum zose u Rwanda rugemurayo ngira ngo abantu barabibonye muri Nyakabingo nyuma ya deal y'amabuye rwagiranye na leta zunze za Amerika bararonshinze ihererekanwa ry'ayo mabuye si byo byari bibaye bwa mbere ariko by'umwihariko kuri urwo rwa Nyakabingo tin iteguye neza itunganyije twabonye indege yitwara nibyo rero yahereyeho avuga ati u Rwanda hari ibintu byinshi turwungukiraho ni partenaire wacu fiable ndetse ruduha n'amabuye y'agaciro muri kuruhanira iki yego mu kwa gatatu barongera bafatira ibihano ingabo z'u Rwanda urumva icyo gihe bari bahanye CDS cyangwa se chef d'état major bahanamo ushinzwe ubutasi yari Vincent Nyakarundi ngira ngo ni nawe ushinzwe ubu ngubu n'abandi bantu hari habayemo abasirikare bane abakomanda bane muri komandoma ikomeye y'igisirikare cy'u Rwanda nabwo Lindsey Graham aritambika aravuga ati mworoshye ngira ngo abantu mwabonye inkuru zivuga ko amafaranga y'ubufasha bwa EU cyangwa se European Union yagombaga guha ingabo z'u Rwanda kugira ngo ubutumwa bwo kurinda kubungabunga amahoro muri Cabo Delgado ngo bukomeze urabizi ko u Rwanda bari barufatiye ibyo bihano bya gisirikari ni ukuvuga ngo n'ayo mafaranga ahita ahagarara ariko Lindsey Graham ni umwe mu bantu bavuze bati no hari ahantu dufiteyo inganda zacu za Exxon dufiteyo Total Energy y'abafaransa inshuti zacu abantu kubera iki batakomeza akazi kabo k'umutekano birangira bakoze icyitwa exception ubundi ni gakeya niba bashaka bakwanadimeta ko bari bahubutse yego gufatira ingabo z'igihugu ibihano warangiza ugahita usanga hari inyungu zawe ziri gupfiramo ukahita uvuga ati oya hari aho reka tubireke rero Lindsey Graham ni umuntu ufite icyo asobanuye yari nka advocate ni umuntu bavuga n'abo u Rwanda muri Senate cyangwa se no muri Washington akaba yakwandikira Trump personally ni n'umuntu wa hafi ya Trump cyane ibyo byo so bitujyane hehe rero ni umusenateri kuva 2003 yarahagarariye leta ya South Carolina yego ni n'umuntu erega nawe yigeze kugira akayihayeho ko kwiyamamariza kuba president yego rero Graham ni umusiniya yari umusiniya one of the senior senators abo ngabo rero baranakonta buriya ntago abasenateri bose baba bangana hariya muri Congress y'Abanyamerika so abantu rero bakwifuza urupfu rwe ni bande abambere twabavuze n'abanya-Iran babavuze kuko byari byaranavuzwe ko Iran iri kumuhiga yego ariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakwishimira ko yapfuye kubera yuko niba bifuzaga ko u Rwanda ruhanwa ngira ngo atake ze zabaga zikurikiranye na atake za wa munyamakuru witwa Hariana Veras Hariana buri uko abonye Trump ati u Rwanda muraruhana ibindi bihano ryari ubwo baba bari kubikora Lindsey Graham akavuga ati oya suko bimeze ibyo rero biratwereka ko abakongomani wenda bashobora kuba nubwo batakwishima ngo babigaragaze ariko kuri uwo mujyo nk'abantu bifuza ko u Rwanda ruhanwa leta ya Kinshasa ishobora kwishimira ko noneho wajyaga bitambika avuyemo urumva
so abandi ni abanyayirani. Abanyayirani nitubivuga utagira ngo ni ibintu byo gupfa kubivuga bivuye mu kirere. Irani yanishimye rwose. Irani yishimye iyo nkuru igisohoka, umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu muri Irani yayisomye aseka. Bitandukanye na yindi y'urupfu rwa Khamenei yabasomye bari kurira. Aho noneho ni nko kuvuga ngo cyapfuye. Kuko umunyamakuru wari uri gupresenta yavuze ngo twishimiye urupfu. We yavuze ngo seneta w'abanyamerika Lindsey Graham yapfuye. Ni ibintu bishimishije, ndetse yemwe ajyanye igisebo n'ibyaha bikomeye byo kuba yarasenye Irani. Ibyo bintu abimanukane mu mva ye. Sinzi impamvu bibagiyeho kongeraho ngo azanabibazwe. Sinzi niba bemera jugement dernier. ariko urebye ibyishimo bari bafite ni ibintu byagaragazaga ko rwose abanyayirani bari bamurwaye. Ndetse hari hashize n'icyumweru, urumva hari hashize icyumweru bamwoherereza amamesaje menshi bamubwira bati wowe utari ni ikibazo cy'igihe gusa, tuzakwica, ntabwo tuzi ukuntu bizagenda n'igihe bizafata, ariko uzafatwa, uzicwa. Ntabwo ari ibintu byo mu magambo n'amamesaje kuri za telefone cyangwa se kuri iki. Abakurikiriye ibigikiriyo harimo ubutumwa buvuga ngo ubwo ni ikiriyo cya Ayatollah. Yego, mu kiriyo cya Ayatollah Ali Khamenei bari bafite ubutumwa. Ubwa mbere bwaravugaga ngo mort sur Amerique, mort sur Israel. Bakongeraho abandi bafite ubutumwa noneho bubigaragaza neza, abagomba gupfa ni bande. Urumva ni Trump. Bakongeraho abagomba gupfa ni bande, ni Trump na Bibi Netanyahu. Urumva noneho hari n'izindi pancarte zavugaga ngo Trump na Lindsey Graham. Lindsey Graham agapfa rero n'abanyayirani. Urumva bavuga yuko ari we muntu wa mbere mu banyamerika utari muri administration directe ya Trump wijanditse muri iyi ntambara. Bakavuga ko ari umuntu wizerwa na Trump, kandi ngo yigeze no gukora strategie militaire. Kwa abasenateri benshi ari baranyuze mu gisirikare. Ya propose strategie militaire yo gufasha Donald Trump kwanserikra, no kuvuga ngo kugota ahantu hari batekereza ko habitswe bya biro 450 bya uranium iri arishi ku rwego rwa 60%. Urumva Graham rero ibyo bakabimuziza, bakavuga yuko n'abantu bose baba baratorotse, ni ukuvuga ngo abopoza abantu bose baba baratorotse igihugu cya Irani bibera nko mu mahanga, mu Burayi na hehe, bari baramwise akazina kabyiniro ka Uncle Lindsey. Urumva Uncle Lindsey bakanagaragaza ko yigeze kwishimira ko bagarura idarapo rya mbere ya revolution 79. Ni nko kuvuga ngo ashaka ko abashah bategekaga mbere y'abamola bayatollah yifuza ko bagaruka ku ngoma. Urabizi ko bafite Reza Pahlavi uri muri Leta Zunze za Amerika. Ni kuvuga ngo mu yandi magambo Lindsey Graham ntaca ku ruhande mu kugaragaza ko yakwifuza ko Lindsey Graham na ko Reza Pahlavi yagaruka ku ngoma. Ibyo rero biri mu bintu birakaza cyane abanyayirani. Urumva ikindi nuko muri ntuza muri iki cyumweru yari yarakoze provocation ikomeye. Urumva iminsi 5 mbere yuko apfa, hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 ejo bundi, yari yandikoze tweet. Urumva ariko nyega abagaragaje bya byapa bivuga ngo nawe aragapfa, ariko uvuga ngo mwebwe nta kintu mwankoraho. Yari yabasubije kuri X. Ati mwebwe n'abandi bantu bamuzi bati mujye muncira urubanza mugendeye ku banzi banjye, dore abanzi banjye nabasazi, nta kintu bariho n'ibiki byose. Niyo mpamvu rero bari bavuze bati wowe utari imitwe yanyu tuzayimanyura. Urumva wagira ngo ni njye uri gukabya imvugo. Urumva ariko baravuga ngo utari vos têtes tomberont. Wowe Trump na Lindsey Graham
bari babashushanyijeho ka kantu kagaragazwa nko mu mafilime y'abasinayipa, ka kantu k'akazeru karimo vizeri ko ari wowe bashaka tageti. So nguko ko Lindsey Graham yiviriye mu biro. None abari kuvuga se ko ari Irani yamwishe, kuko ntabwo ari ngombwa ko imugabaho ibitero, ishobora no kumwica mu bundi buryo. Buriya rero amakuru y'abantu bakomeye nk'aya ngaya, ikintu kiri kuvugwa cyane nuko yari amaze icyumweru n'ubundi kimwe asuye abonanye na Zelensky, urumva, wa Ukraine, perezida wa Ukraine. Iyo ntuza we ntitwamukekaho ko wenda hari ikintu yakuraho kitari cyiza, simbizi, ariko biragarukwaho hantu yari amaze iminsi agenda ni. Ariko nanone n'izo menace zo kuvuga ngo nitugufata tuzakwereka by'abanya-Irani, nabyo ni bimwe mu byatuma bavuga ngo abanya-Irani bashobora kuba bamwivuganye. Ariko tujye kureba neza, bavuga ngo abanya-Irani bamwivuganye banyuze hehe? Nta frappe, ntabwo yishwe n'isasu, ntabwo yishwe n'ikindi gitero wavuga ngo wenda cyamuhutaje, nta simanuka y'imodoka wavuga ngo abamugonze ngo turebe niba ntaho bahuriye na Irani. Yararwaye bitunguranye, ari mu rugo rwe i Washington, bamujyana kwa muganga, bavuga yuko ari umutima wamuhagararanye, urumva. Ariko kuba muzi neza bakavuga ko yari umuntu uri en bonne santé, utari ufite uburwayi, ku buryo bitekerezwa ko yaba ari attaque biologique. Yego, attaque biologique rero bikaba bisaba ubuhanga buhanitse bwo kugira ngo bimugereho, swati mu byo yarya, swati mu byo yanywa, cyangwa se bakaba bamwoherereza n'ibintu bihumekwa muri residence ye. Ibi byose nta bimenyetso na bike na bito biragaragaza ko byamubayeho, urumva. Ngo wenda dusigarane hipoteze yo kuvuga ngo ninde wayohereje, n'abanya-Irani cyangwa ni bande bandi baba bamushaka. Ariko kugeza aka kanya nta suspicions zihita zihura neza n'abanya-Irani. Abanya-Irani bo n'ubu ngubu babajije ntabwo barigamba ko kandi ukuntu ngewe mbazi abanya-Irani muri iyi ntambara babikoze babyigamba, nibo baba ba mbere bo kuvuga bati mwamubonye ko cible yacu ya mbere twayihanuye, ariko ntabyo barakora. Kandi byari kuba ari ishema, kuko abantu bagize ngo ni abantu ngo basanzwe bimanikiye ibyapa leta itabizi. Ariko na ayatora mushyashya yitwa Mojtaba Khamenei, nawe yari yavuze ngo urupfu rwa papa tugomba kuruhorera, ni itegeko, it's mandatory ko turuhorera. Oya, Irani ikintu ivuze ni operation true promises. Yego, ibintu gusezeranyije ni ibyo. Yego, urumva ni ibintu bagusezeranya. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket.
buri gihe uko usoje imirimo iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi ikagusanga iwawe mu rugo ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gare ya Batsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Trump nabonye avuga ngo ari nimero ya mbere ngo mu bahigwa na Iran. Trump afite n'ubwoba n'ubwo bwose abantu badashaka kubyemera, ariko nakwiyumvishiriza amagambo ya Trump wubwe ari kuvuga ngo nimwibeshya mukankoraho. Nasize ntanze itegeko muri ntuza muri Pentagone ko bazarekura misile 1000 icyarimwe. Tuzaba tubahaye ukwezi kumwe ku buryo Iran muzi nta buye rizaba risigaye rigeretse ku rindi. Ayo magambo ni amagambo avugwa n'umuntu ufite ubwoba, ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri Donald Trump, kuko yaravuze ati bari abantu ni ce sont des ordures. Ordure uzi cyari cyo nk'umwanda n'abantu yabise umwanda. Izo ordure ni ibigoryi ariko mu rwego rwo ubundi literalement umwanda ni ibisigazwa ibintu bidafatika, ariko ibyo ngibyo babikoze kubera ko yatangiye kubibatukaho nyuma yaho ubwato ubwo turahita twambuka tunajye no mu byo barimo ubu ngubu muri za Hormuz. Ubwato bwa mbere bw'abacuruzi Leta z'Ubumwe za Amerika ziyenza mu buryo bucecetse. Babwiye abacuruzi ngo inzira ziragendwa, kandi koko muri ya masezerano y'agahenge bari bavuze ngo Hormuz irafunguye, ariko mu gihe cya negociation ntibumvikana neza. Ese ni bande nyuma y'iminsi 90 ni bande bazajya bishyuza droit de passe, uburenganzira bwo kugira ninde buzajya bwishyuzwa. Abanyamerika bashaka gushyiramo akaguru ikiganza cyabo ngo nawe bajye bafataho. Iran itishwi ntabwo bishoboka. Abantu bonyine twabisangira ni abanya-Oman, kuko Oman nayo ikora kuri Hormuz. Urumva abanya-Oman n'ejo habaye inama itaravuyemo umusaruro ukwiriye, kubera yuko Iran ishinja Oman guceceka mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeje kotsa igitutu Iran ngo irekure cyangwa se ifungura umuhora. Mbega irayishinja ko twebwe abanya-Iran iyo tuvuze ngo twiyubahe uyu muhora tuwugenzura uko tubishaka dufatanyije namwe, umuntu ushaka kutwiyopozaho namwe mwakabaye mudufasha kuvuga, mwebwe muraceceka mukigira nkaho twebwe ari twebwe tugomba guhura n'ingaruka zabyo gusa. Ejo habaye inama muri Oman, abanya-Iran bahise bava itanarangiye, bahagurutse inama itarangiye, kuko Oman yari iri gusaba ngo basi nubwo mwayifunze inzira, hari undi muhora, hari indi nzira y'ibanga wumva inyura mu majyepfo yegereye Oman. Ati ubwato bwanyu mu gihe utaragera kuri teritwari ya Oman mwabureka bukatugeraho, dufite inzira zacu tuzajya twinyuriramo. Iran irabyanga, iravuga ati mwebwe turaswaho twenyine, ibintu byagenda neza mugashaka ngo tugabane inyungu, byaba bimeze nabi mugashaka ngo duhure n'ingaruka twenyine. So ibi bintu rero byateye ibibazo no muri negociation. Ubwo Trump yiyemeraga avuga ko nabo bafite uburenganzira aho ngaho, batangira kwekotoriza ubwato, nibwo Iran mu kwanga gasuzugura yise ivuga ati nta bwato buzajya bunyura hano tutabanje kubyemera. Hano ni twebwe, nous sommes les maîtres du détroit d'Hormuz, que vous le veuillez ou non, ariko mwabishaka mutabishaka ni twebwe. Ibyo rero nibyo
nibyo leta zunze ubumwe za Amerika zidashaka kumva. Umuhora barashaka Irani ko yumva ko ari amazi mpuzamahanga, or ntabwo Irani ariko ishaka kubikora, ni amazi ari exclusive, ibyo bita exclusive space yo mu mazi, ntabwo ari international water. Urumva, ibyo rero nibyo bari gupfa muri rusange. Irani yarashe amato ya mbere abiri, urumva, leta z'ubumwe za Amerika zihita zikora retaliation, ziratsa muri Karg, muri cya kirwa cyitwa Karg, kimwe gifasha ubukungu bwa Irani cyane. Barasa n'ahandi hitwa Kashim, n'ahandi ntibuka neza izina ryaho. Urumva, ibyo byari ku nshuro ya mbere. Ubu ngubu turi kuvuga ibi mu ijoro ryo ku ya 11 rikiri ya 12 z'ukwezi kwa karindwi habaye igitero cya gatatu. Abanyamerika barashe bihanukiriye, n'ubundi byatangiye Irani ihagarika ubwato muri Hormuz. Ubwato bugomba kuba bwagana Gahehera, n'ubwato bwo muri Chypre, n'abanyashipre bari kwinyuriramo. Ni porte container, byato biba bitwaye ibikontineri binini. Abanya-Irani baburasaho, buragurumana. Hariho n'umumambre umwe wa equipage bavuga yuko yaba yaburiwe irengero. Urumva, hanyuma ariko iki gihugu cya leta z'ubumwe za Amerika cyo cyahise kihanukira, kijya kuri cible 140. Reba kurasa ahantu 140, ntabwo turi kubarangwa amamisire yarashweyo cyangwa amadrone boherejeyo. None ni ahantu amasite 140 higanjemo ahantu hagiye hatandukanye. Aho ngaho n'ubundi Bandar Abbas niho harashwe cyane, ahandi hitwa Silik, n'ahandi hitwa Shabahal, n'ahandi hitwa Al-Kashim. Sinzi impamvu bakunda kuharasa, ahubwo Bandar Abbas baharasa kenshi. Yego, Bandar Abbas ho baraharasa cyane kubera ko niho hantu haba ububiko bw'amadrone, ni naho haba ubwirinzi, niho haba ubwirinzi bw'ubwirinzi bw'ikirere. Iyo bashaka gukora interception niho bibera. Urumva, naha hose barashe ni ahantu hari ibirindiro bya gisirikare, nta mavuta noneho barashe, nta birindiro, kuko iyo bagiye kurasa ku mavuta bajya buriya ntihari, ntabwo Karg bari harashe. Karg ntabwo baharashe. Mu hantu 140 barashe, iyo Karg bagiye kuva ahantu hari principal barashe, bakagombye kuba bari kuhasitaho, ntabwo hari kuvugwa. Bivuze ngo ubu ngubu igitero cyari kigamije guca intege ibya gisirikare, imbaraga za gisirikare. Ariko Irani nayo zirangabo zishinzwe kurinda impinduramatwara zahise zivuga ko zigiye kwihorera, zahise zibikora, ntabwo zivuga hari iyo byagenze kuriya, ntabwo birirwa bavuga. Barashe mu bihugu 5 byo muri kariya gace, ahantu hari ibirindiro bya leta z'ubumwe za Amerika, muri Jordania, leta z'ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait na Bahrain. Barashe ahantu 5 mu bihugu 5. Ubwo rero intambara kugeza ubu ngubu ni kabi ibeshye nkumene, bakamenana da, bari kumenana. Kandi noneho leta z'ubumwe za Amerika zaravuze ko zitakizerera. Donald Trump yaravuze ngo ntabwo nkizera mu biganiro, sonde za ordure, n'abantu ntabwo azongera kuganira ngo n'ama ordure. So ubu ngubu ni ukuraguza umutwe tukareba ngo umuhora wa Hormuz wowe wahise ufungwa direct. Urumva, mu gihe leta z'ubumwe za Amerika zo zabwiye amato ngo mwikokinge mwe muri gushyushya moteri. CENTCOM yakoze itangazo, yego, iti tugiye kuhafungura, tujye tubaha protection. Ibyo rero ni ibintu n'ubundi ati ubwa mbere babivuze, kandi barabivuze mbere n'ubundi birabananira. Hari ibintu byitwa de bateau moustique z'abanya-Irani ziba hariya, utwato dutoya. Impamvu batwise ko ari dutoya ni ukuntu ari dutoya tukaba tugenda tukadwinga ibyato binini bya leta z'ubumwe za Amerika. CENTCOM yo nayo yatangiye operasiyo ziri mediatike, ku buryo no kuri ntuza yabo, kuri X yabo urahabona ishusho igaragaza uburyo indege zagiye zihaguruka kuri ya maporta avion yabo, no kuri za destroyers zigiye kurasa hariya muri biriya birindiro byose. Ibyinshi ni ibirindiro binari kuri ntuza ku mwaro, kuko iyo urebye neza umwaro wa Irani ruguru gatoya, nk'ibi bice byitwa Silik byo byegereye Hormuz neza na Bandar Abbas neza ni muri karakantu k'ubunigo nyine. Yego,
bagiye banibasira n'ikirwa cya Keshim nacyo bagiye banibasira ibikorwa by'itumanaho bya Iran biri hariya. iyo tuvuze ubwirinzi n'ayo maradari n'ayo interceptors n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi barabizi neza yuko iyo umuntu adafite itumanaho n'ibimwereka kudetekitinga. Ikindi barashemo n'ububiko bw'ahantu hari babitse amamine, za mine zo mu mazi, kuko Iran yari ifite gahunda yo kujya kongera gufunga umuhora kandi bawufungisha amamine, urumva. Ibyo rero byatumye CENTCOM ariho yibanda cyane. Ubundi yarebye ahantu hari drone d'attaque zari ziteguye kujya kwataka, nizo yarashe. Capacité navale bakareba ama-entrepôt cyangwa se ububiko buba burimo izo mine zo mu mazi Iran yashaka kujya gutega, hanyuma bakararasa ku bikorwa by'itumanaho nk'uko wari ubivuze, iminara y'itumanaho ndetse n'ibiro bikorerwamo nyine bitangirwamo amategeko n'abagardiens de la révolution. Ibyo rero ni ibintu byashegeshe Iran, nubwo bwose Iran ikomeza kwihagararaho, ariko intambara nikomeza nabonye abanya-Iran bavuga bati turiteguye, natwe twiteguye kurwana, cyane ko nyuma yo gushyingura Ali Khamenei ubu ngubu noneho nta kintu cyabakoma mu nkokora. Mustafa nawe yavuze mu ijambo rye ryanyuze kuri televiziyo ya leta, yagize ati twiyemeje kuzahorera amaraso y'umuyobozi wacu wishwe n'izindi ntwari zose zaguye muri iyi ntambara, tuzabihanira ababigizemo uruhare. Ibi ntibizaterwa n'uko ngewe cyangwa abandi bayobozi tuzaba tukiriho, twaba tukiriho cyangwa tutakiriho, ibyo twiyemeje bizagerwaho. Byumvikane ko iyo ari intambara y'igihe kirekire. Ni intambara y'igihe kirekire, ariko ikibazo nuko ari intambara nyine iri buze kutugiraho ingaruka kugeza n'aka kanya. Trezo, ubu ntitwasoza ahangaha. ni ibyo ngibyo twaba tubabwiye. Intambara iri kugira ingaruka ziri direkite muri Jordania, yarashweho amamisire ahitwa Prince Hassan, ni ibiro cyangwa se ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nga menshi ngo bayaburijemo ngo amamisire, niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe zivuga. Bahrain na Kuwait nabo barashweho, akenshi barashe kuri Al Salem, ni ibirindiro byo muri Kuwait, nibyo byarashweho cyane. Ariko muri ntuza muri Bahrain n'ubundi hari ahantu bita 5e flotte américaine hakunzwe kuraswa n'ubundi, nahari ni nka batayo ya 5 y'ibirindiro byo mu mazi by'abanyamerika. Muri Qatar no muri Oman no muri Emirats Arabes Unis naho hose hatewe. Abagardiens ba revolution bakavuga yuko barashe ku bikorwa remezo by'abanyamerika, cyane cyane navuga ku cyambu cyitwa Dukma, aho ngaho ni muri Oman. Nayo nguko rero. Ariko umuntu yakibaza kuki Qatar irimo iraraswaho kandi ari n'umwe mu bahuza, kurasa ku muhuza. Ubuhuza bwarangiye. Haba Donald Trump yaravuze ngo négociations zirarangiye, ubu ngubu nous entrons dans la guerre, guerre ouverte, nta bintu by'ibiganiro. Ubwo abo bahuza ariko nibo bafite inshingano no zikomeye zo kugarura ibi bice ku ntebe y'ibiganiro, simbizi niba wenda Turkiya izagira ikikora mu guturisha. Nabonye bari mu masezerano yo kugura indege runaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimwe Netanyahu ari kuvuga ati ntimuzabagurishe kuri F-16 ntimuzazibahe rwose. Ariko Donald Trump yarazibemereye rwose. Trump ku mafaranga bari muri OTAN, mu nama ya OTAN batazihabwa, bafite amafaranga kandi bakaba ari abantu babafatanyabikorwa. Nuko byifashe. Terezo, reka dusoreze aha, reka ngushimire cyane, nkurekure ujye mu misa. Yego, urakoze cyane. Mwakoze namwe abadukurikiye, tubifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza. Torinsu uzi ko izi design nzizi mu mijyi ikomeye iyo za Singapore, inaha natwe dusigaye dufite abahanga muri finishing. Ndabibona rwose. Ntubonera ibuye n'aya marangi. Yego. Aya mabengeza tuyakesha Home Finishing Company Limited. Basirimu y'u Rwanda pe. Home Finishing Company Limited
inzobere mu kongerera agaciro inyubako kubera finisaje itagira ukwisi. Bakugira inama ku ibuye cyangwa irangi bikwiye inzu yawe, maze abafundi babo b'abahanga bakayiryoshya. Aya mabuye ya design n'aya marangi kimwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi biha agaciro aho mutuye n'aho mukorera, ni mu bigure ku giciro cyiza muri Kenkayeri Home Finishing Company Limited mu karere ka Gasabo, ibatsinda hafi ya gare imbere y'umusigiti. Telefone yo ni 0788 62 92 19. Home Finishing Company Limited.